Potegni ga na Anteni Štajerska. Izvoli, 3 koverte boš potegnil opravilo, odpri in lepo povej, kaj si dobil. Resnica ali izziv mu piše. Se pravi, jaz ti bom povedala en izziv, če ga boš želel opraviti, ga boš, če ne boš pa lepo po resnici povedal na eno vprašanje oziroma odgovoril na eno vprašanje. Aha. Naredi stojo na glavi, brez rok. A boš naredil to ali boš odgovoril na vprašanje? Bom odgovoril. Fredi, po resnici, kako zgleda tip v pesmi Vedno si sanjala njega? Tip. Ja. Se pravi, ta tip sem jaz, ne, noter. Če gledam z današnje cajt, je prav zvoljčan, no. Ja, kaj ne rečem, včasih so bile take frizure v modi. V glavnem face tip je Eva v tej pesmi, Evo, Vedno face si tip, sanjala ja. njega. Ja. Evo. Fredi, naredi 15 sklec na levi roki. Ni šans. Gremo k resnici. Gremo v resnici. Kdaj in kje si izgubil nedolžnost? Leta, ne vem, bil sem nekaj 15 let star, to nekaj. Kje pa? V Žerjav. A pa dobro, kje? A doma kje? Ali zunaj kje? Ja. V avtu. Ne, doma. Ja. A kak seb te je povabila? Ne, jaz njo povabila. Sova sama. Imamo še 3. izziv, zapleši breakdance. A boš dala musko? Daj. Bravo, Fredi! To je elektrobugi, ne breakdance. Breakdance je tisto, kar se na tleh vrtiš po glavi, helikopteri pa to. Pa še da je pa to? Jo. Ne, Airbag. Antena Štajerska.